ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони азиз. барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ аст ки аз рӯйдоду навгонӣ, мулоқоту вохӯрӣ ва ҳамоишу чорабиниҳо ки давоми моҳи октябр дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баргузор гардиданд маълумот медиҳад. Сараввал шуморо ба муҳтавои хабару гузоришҳо ошно месозем. боздиди вазири маориф ва илми кишвар аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. рушди соҳибкорӣ дар замони муосир, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли он, ҳамоиши ҷумҳуриявӣ дар донишгоҳ. забон ҳастии миллат, ҳамоиш бахшида ба рӯзи забони давлатӣ. ман ориёиям, эҳтиром ба таъриху фарҳанги худ. иштироки донишҷӯёну устодони донишгоҳ дар ғанӣ намудани хирмани ватан. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. дар доираи сафари кории меҳмонони олиқадр ба вилояти Суғд, вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон боздид ба амал овард. Нуриддини Саид зимни боздид аз ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ дар донишгоҳ шинос гардид. гузориши аввалини барнома мавзӯъро идома медиҳад. вазири маорифро ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода ва ҳайати устодон пешвоз гирифтанд. Нуриддини Саид аз саҳни донишгоҳ, роҳраву даромадгоҳи ин муассисаи олӣ дидан карда ба шиору овезаҳо ва намои берунаи он баҳои баланд дод. сипас меҳмонон аз толори варзишӣ ки дар паси бинои рақами 2 донишгоҳ бунёд гардида истодааст дида намуданд. корҳои таъмиру бунёдии толор 80% иҷро гардида, пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтан дар он мусобиқаҳои футболи толориву баскетбол, волейбол ва дигар намудҳои варзиш гузаронида мешавад. аснои боздид аз ҷараёни корҳои бунёдӣ вазири маориф ва илми кишвар ба сифати кори сохтмончиён баҳои баланд дод. ҳамчунин дар ин рӯз вазири маориф ва илми кишвар Нуриддини Саид ҳангоми боздид барои бунёди ошхона ва толори маҷлисгоҳ барои 800 нафар дастур дод. ёдовар мешавем ки бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маром ҷараён дорад. сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои мазкур дар донишгоҳ тӯҳфаи хубу арзанда хоҳад буд барои устодону донишҷӯёни ин муассисаи олии мамлакат. пас аз боздид дар толори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, вазири маориф бо ҳайати омӯзгорону раҳбарияти донишгоҳ мулоқот кард. мулоқотро ректори донишгоҳ оғоз намуда зикр кард ки бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониву созандагӣ дар ин муассисаи олӣ ҷараён дорад. дар идомаи мулоқот вазири маориф нақши устодони донишгоҳро дар тарбия намудани мутахассисони соҳаҳои мухталиф назаррас арзёбӣ карда, барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолият ва ба дастовардҳои ободониву созандагӣ ва илмиву методӣ пешвоз гирифтани он ба иштирокдорон дастуру супоришҳо дод. забон аз рукнҳои муҳими арзишҳои миллӣ дар ҳамаи давру замон ба ҳисоб рафта, имрӯз низ ҳамчун муқаддасоти илмӣ дар сатҳи шоиста ва баланд арзгузорӣ мешавад. бахшида ба ин санаи муҳиму муқаддас ки чун рукни асосии давлату миллат шинохта шудааст, дар донишгоҳ ҳамоишу мулоқот бо забоншиносон гузаронида шуд. استقلالiyت دولتی جمهوری تاجیکستان جهت رشد و تکامل ارزش‌های مادی و معنوی دولتداری نوینمان از جمله تشکل زبان تاجیکی شرایط مساعد فراهم آورد. زبان از رکن‌های مهم ارزش‌های ملی در همه دور و زمان به حساب رفته امروز نیز همچون مقدسات ملی در سطح شایسته و بلند ارزگذاری می‌شود. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به روز زبان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان در جهان هر ملت را زنده می‌دارد زبان دایر گردید.
чорабиниро сардори раёсати илми тадқиқотӣ ва рушди инноватсионӣ доцент Зарина Самад ва ҳусни оғоз бахшида зикр намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масоили рушду такоммули забони давлатӣ, риояи қадр ва манзалати он таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамояд ва таҷдид гардидани силсилаи муқаддасот ва арзишҳои милливу фарҳангӣ ифодагари сиёсати маънавӣ бунёди сарвари давлатамон ба ҳисоб меравад. Профессорон Туғрал Шокиров пиромони таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушду такоммули забони давлатӣ, мақому манзалати забони тоҷикӣ, Толибҷон Ваҳобов оид ба такмили қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, Абдухолиқ Мирниёзов роҷеъ ба забони тоҷикони Покистон ва унвонҷӯ Манижа Малаева дар масъалаи истилоҳоти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар забони тоҷикӣ гузориш доданд. Ташкили конференсияи илмӣ арзи эҳтироми самимии аҳли донишгоҳро ба ин муқаддасот ифода намуда, дар баробари баррасии баъзе масъалаҳои тадқиқнашудаи забони миллӣ, вазифаи ҷонии ҳар як соҳибзабон дар риояи меъёр, тозагӣ ва покии забони модарӣ ҳамчун яке аз рукунҳои асосии давлатдории миллӣ таъкид гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон саҳми соҳибкоронро дар рушди кишвар назаррас арзёбӣ карда, ҳамасола барои беҳтар намудани шароиту имконот ба ин қишри ҷомеа тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ менамоянд. Бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат дар донишгоҳ таҳти унвони рушди соҳибкорӣ дар замони муосир, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли он ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. имрӯз мардуми сарбаланди кишвар дастуру ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими суботи иқтисодиву иҷтимоӣ дар шароити афзалияти муносибатҳои нави иқтисодиро пайгирӣ мекунанд. бо ин мақсад дар мамлакат корҳои созандагиву бунёдкорӣ рӯз аз рӯз вусъат гирифта, бо ташаббусҳои ватандӯстона дастовардҳои истиқлолияти давлатии кишвар боз ҳам афзунтар мегардад. дар ин ҷода саҳми соҳибкорони ватанӣ назаррас арзёбӣ мегардад. дар иртибот ба ин дар донишгоҳ таҳти унвони рушди соҳибкорӣ дар замони муосир, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли он конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. дар кори конференсия мутахассисони соҳавӣ, олимону коршиносон аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят иштирок намуданд. ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода ба конференсия ҳусни оғоз бахшида зикр дошт ки ҳукумати мамлакат ҳамеша ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузоронро дастгирӣ мекунад. сарвари давлат дар самти васеъ намудани ҳама намуди истеҳсолот, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии истеҳсолот ба қобилияти соҳибкорони ватанӣ эътимоди қавӣ доранд. зеро имрӯз соҳибкорону сармоягузорон дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар таъсиси ҷойҳои кори доимӣ ва боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар ҷаласаи ифтитоҳӣ профессор Алиҷон Бойматов, узви вобастаи Академияи мардумии Осиёмиёнагии Нури Хуҷанд, доценти донишгоҳи кӯҳи металлургии Тоҷикистон Кибриёхон Атаева, доценти донишгоҳи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон Мунирахон Донёрова, доценти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байналхалқӣ Самад Болтуев ва мудири кафедраи молия ва қарзи донишгоҳ доцент Тухтабой Тухтаев шунида шуд. мутахассисон бо далелҳои илман асоснок зикр намуданд ки соҳибкорӣ яке аз омилҳои асосии бунёди иқтисодиёти миллии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, нақши ҳунарҳои мардумӣ дар рушди соҳибкории ватанӣ беназир мебошад. дар маҷмӯъ дар ҷаласаи ифтитоҳӣ масъалаҳои мухталиф доир ба роҳҳои инкишофи соҳибкорӣ дар шароити муосир, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҷабҳаҳои молиявии соҳибкорӣ, мақоми он дар инкишофи иқтисодиёти кишвар, нақши сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасии илмӣ қарор гирифтанд. баргузории чунин ҳамоишҳо албатта ба ҳалли масъалаҳои муҳими фаъолияти соҳибкорӣ ва таҳияи пешниҳоду тавсияҳо дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар кишвар мусоидат хоҳад кард. чанд рӯз пештар форуми байналмилалӣ оид ба рушди соҳибкорӣ маҳз бо дар рӯзи соҳибкорон барпо гардид ва баромади пешвои миллат асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун гӯё ки паёме буд барои муайян кардани дурнамои инкишофи соҳибкорӣ. ҳатто ҳамон
меҳмонон ва намояндагони хориҷие ки омада буданд, ман боварӣ дорам ки барои сармоягузорӣ кардан, барои иштирок кардан дар фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон як эътимоди бузург қабул карданд. мо ҳам дар инҷо дар донишгоҳ ҳозир ҳамин конференсро гузаронида истода як саҳми назарраси худро дар ҳалли он муаммоҳое ки дар ҷомеа ҳаст гузоштан мехоҳем ва ман ҳамчун ҳуқуқшинос ҳамин ҳамроҳи донишҷӯён, ҳамроҳи ҳамкасбонамон кӯшиш мекунем ки ҳамин муаммоҳоро таҳлил намуда таклифу пешниҳодоти худро ба қонунгузор ирсол намоем. дар рӯзи дуввуми конференсияи илмӣ назариявии ҷумҳуриявии рушди соҳибкорӣ дар замони муосир, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли он кори худро дар бахшҳо идома дод. зиёда аз 60 гузоришҳои илмӣ пешниҳод гардиданд ва дар бахши аввал муаммоҳо ва тамоюли рушди соҳибкорӣ, дар бахши дуюм ҷанбаҳои ҳуқуқии рушди соҳибкорӣ, дар бахши сеюм ҷанбаҳои молиявии рушди соҳибкорӣ, дар бахши чорум нақш ва аҳамияти ҳунарҳои мардумӣ дар рушди соҳибкорӣ ватанӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар гузоришҳо мутахассисони соҳавӣ, коршиносон, олимону устодон бо далелҳои илман асоснок соҳибкориро пояи асосӣ ва такондиҳандаи механизми иқтисодиёти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, воситаи муҳими рушди иқтисоди миллӣ ва заминаи мустаҳкам барои пешравии иқтисодиёти мамлакат маънӣ дод карданд. дар баробари баррасии масъалаҳои мухталиф доир ба роҳҳои инкишофи соҳибкорӣ дар шароити муосир, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҷабҳаҳои молиявии соҳибкорӣ, мақоми он дар рушд ва инкишофи иқтисоди мамлакат ва ҳунарҳои мардумӣ дар рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, манбаъҳои дигар ки дар оянда омили муҳими рушди босуботи соҳибкориро таъмин менамояд муайян гардиданд. ман ориёиям сурудест ки дар Тоҷикистон маҳбубияти зиёд дошта матни он ба қалами шоири маҳбуби форсзабон Масъуди Сипанд тааллуқ дорад. матни шеър тараннумгари таъриху фарҳанг ва маданияти мардуми сарбаланди тоҷик аст. дар донишгоҳ бо муаллифи шеъри ман ориёиям мулоқот баргузор шуд. ин оҳанги гӯшнавоз ки аз таъриху фарҳанг ва маданияти волои мардуми тоҷик гувоҳӣ медиҳад ба қалами шоири шинохтаи эронитабори муқими амрико Масъуди Сипанд тааллуқ дорад. матни машҳури ман ориёиям дар Тоҷикистон низ маҳбубияти зиёд дошта он аз ҷониби чандин сарояндагони маҳбуби кишвар суруда шудааст. муаллифи шеър Масъуди Сипанд дар зарфи 4 аср қариб ҳамасола дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ки хонаи дуввуми худ медонад дидан мекунад. чанде пеш дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо Масъуди Сипанд шоир, достоннавис ва рӯзноманигори эронитабори муқими амрико вохӯрии судманд баргузор шуд. нахуст мудири кафедраи забони тоҷикӣ доцент Аслам Каримов бо эҳтироми баланд аз номи риёсати донишгоҳ меҳмони олиқадр шоири зиндадили 75-соларо хайрамақдам намуда ҳамзамон дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти ин шоири тавоно ҳарф зад ва аз ашъораш намунаҳо қироат кард. Масъуди Сипанд миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон баён намуда дар рафти суҳбат Тоҷикистонро ба тани худ хонд ва афзуд ки ман аз забони ширини порсӣ ки дар Тоҷикистон ба он эҳтиром мегузоранд бӯи зодгоҳи хешро эҳсос мекунам. вақте ки Тоҷикистон меоям эҳсос менамоям ки дар ватани худ ҳастам. حالا که از ریاست محترم دانشگاه بسیار سپاسگزارم. ایشان 2 سال پیشم مهمانشون بودیم و در دانشگاه تجارت چقدر خوب بود، چقدر دانشجو اهل دل، اهل محبت، اهل دوستی و به هر حال روزهای خوبی داشتیم. من سالهاست در امریکا زندگی میکنم و حدود 40 سال از ایران دورم و فکر میکنم که به من افتخاری نبرم که تاجیکستانی باشم بهتر برم. به هر حال درود میفرستم به رئیس جمهور محترم تاجیکستان که من اسم ایشون رو گذاشتم ابرمرد تاریخ تاجیکستان، چون این مرد با کمال قدرت و خرد این سرزمین رو میشود. استاد سپندی از محبوبیت شعر من آریاییم حرف زده دایر به تاریخ آفرینش آن اندیشه های خیش را بیان نمود. ما آریا نژادیم و از این بر حق افتخار میکنیم که تاریخ و فرهنگ و مدنیت قدیمی بوی داریم. ذکر کرد نام برده.
مهمان اولی قدر در صحبت به دانشجویان از فراق وطن، از تاریخ آهنگ من آریاییم، وطنداری و وطن پرستی، عشق، خوشبختی و آبادی عائله، شعر و شاعری، استادی و شاگردی سخن کرد. او هم شعر خواند و هم شعرها را تحلیل نمود و یک خاطرات خوب از او و سخنرانیش در یاد اهل این نشست باقی ماند. در انجام ملاقات رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده منتداری خویش را به مسعود سپند بیان نموده از هنر و استعداد و اشعار نوتکرار شاعر توانا سخن کرد. ذکر گردید که این واخوری آغاز واخوری های من بعده خواهد بود و به مؤلف شعر من آریاییم تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. سهم آموزگار در تربیت نمودن متخصصان ساحه‌های مختلف نظررس میباشد. به مناسبت روز آموزگار در ریاست و شعبه و فاکولتی‌های دانشگاه ملاقات و واخوری‌ها برگزار گردیدند. گزارش نوبتی برنامه از رفت چاره‌بینی‌های مذکور. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با مناسبت روز آموزگاران با اشتراک هیئت استادان و پروفسوران و کارمندان جلسه تنتنوی برگزار گردید. جماعت تنتنوی را رکتور دانشگاه مومن شریفزاده حسن آغاز بخشیده اهل نشست را با عید کسبیشان تبریک نمود. مفصوف ابراز داشت که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رسالت آموزگار افروزنده چراغ علم و عرفان بهای بلند داده تاکید نمودند که آموزگار تشکل دهنده افکار جامعه بوده قادر است نسل جوان را در روحیه وطن دوستی احترام به ارزش‌های ملی و همچون آینده دولت و ملت به کمال رساند. تجلیل روز آموزگاران خودنشانی صداقت و ارجگذاری به زحمت شخصیت‌هایی که در جامعه انسانی همچون روشنگر و صیقل دهنده قلب و جان‌ها قلف‌کشای محزن علم راهنمای فتح قله‌های پرسعادت زندگی بشریت شناخته شدند. در قسم دوم جلسه تنتنوی یک زمره استادان برای فعالیت پرثمر علمی تعلیمی سهم ارزنده در تربیت جوانان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی چندین نفر برای پیشبرد کارهای آبادانی و قبولی‌زارکنی پروریدن ذوق بلند زیبایی پرستی در نهاد جوانان با مکافات پلی قدردانی شدند. برنامه ادبی و فرهنگی پیشنهاد کرده دسته‌های ایجادی دانشگاه و خوانندگان لیسه نزد دانشگاه به چاره‌بینی حسن دوچند ضم نمود. همچنین انسان‌های مقدس در فاکولتی‌های دانشگاه به افتخار عید کسبی آموزگاران چاره‌بینی‌های باشکرده‌ای گردیدند. در فاکولتی‌های مالیه، اینواسیون و تلکومونیکاسیون، بیزنس و اداره‌کنی چاره‌بینی‌های ادانه فرهنگی در کافدرای سیاستشناسی تحت عنوان آموزگار روشنگر دلها، در کافدرای منیجمنت در موضوع حق استاد از پدر بیش است درس‌های کشادی تربیوی گذرانیده شدند. در ملاقات و واخوری‌ها و همایش‌ها ذکر کرده شد که طی سال‌های اخیر از جانب دولت و حکومت مخصوصا پیشوای ملت پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان به ساحه معارف و مخصوصا بلند برداشتن موقع نفوذ آموزگار تدبیرهای همه‌جانبه و سریوقتی اندیشیده می شود. همه ساله بالا بردن معاش این قشر جامعه گواه گفته‌های بالاست. همچنین در ملاقات‌های مذکور دایر به نقش معلم در روند تعلیم و تربیت سیمای اصلی او سخن رفته دانشجویان در ستایش آموزگار شعرها قرائت نمودند. هدف برگزاری چاره‌بینی‌ها ارجگذاری به خدمت‌های شایان راهنمای معنوی انسانیت معلم میباشد. با مقصد شناسایی با دانشجویان کورس‌های یکم، آموزانیدن ترتیبات داخلی، آداب معاشرت، تربیت آموزش چغخوری فن‌های تعلیمی، اشتراک فعالانه آنها در چاره‌بینی‌های سطح مختلف در فاکولتی‌های دانشگاه روز دانشجویان برگزار گردید. گزارش نوبتی برنامه ادامه بخش این موضوع است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در برابر آموزانیدن علم و دانش اینچنین آموزانیدن ادب و هدایت و راهنمایی شاگردان را به راه راست رسالت اساسی معلم حسابیده تاکید نمودند که این امر باید به معیار اخلاقی فعالیت معلم تبدیل یابد. جهت تطبیق عملی تاکیدهای سرور دولت با مقصد شناسایی با دانشجویان کورس‌های یکم آموزانیدن ترتیبات داخلی، آداب معاشرت، ترغیب آموزش چغخوری فن‌های تعلیمی، چاره‌بینی‌های سطحی مختلف در قطار دیگر فاکولتی‌ها در فاکولتی‌های حقوق شناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی روز دانشجو برگزار گردید. چاره‌بینی‌های برگزار شده به افتخار روز دانشجو جوانان را به تشبثکاری و عمل‌های سازنده هدایت می‌نمایند. در رفت چاره‌بینی‌ها از جانب مسئولین شعبه تربیت و صدارت فاکولتی‌ها و دانشجویان
رعایت قاعده‌های ترتیبات داخلی، احترام یکدیگر، معرفی دستاوردهای علمی و ایجادی دانشجویان، حفظ ارزش‌های ملی، مبارزه به امان بر مقابل هر گونه ظهورات نامطلوب، از دست ندادن زیرکی سیاسی تاکید گردید. گفته شد من بعد خود جوانان تشبثکار عملهای سازنده باشند، دستاوردهای علمی و ایجادی خود را سری وقت معرفی کرده و مقابل ظهورات نامطلوب مبارزه برند، زیرکی سیاسی را از دست نداده در حفظ امنیت جامعه و حفظ حمایت دولت و ملت آماده باشند. بهر در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های سروری معظم ملت در دانشگاه روز دانشجو از جمله در فاکولته مالیه تحت عنوان دانشجو دوره رنگین‌ترین زندگی در فاکولته بیزنس و اداره‌کنی با نام دانش طلب و بزرگ‌آموز با اشتراک ریاست و صدارت فاکولته با تنتنه برگزار گردید. دانشجویان کورس یکم با برنامه‌های رنگین مهارت و ملکه ایجادی خویش را با اخلاص بلند نشان داده با شعرها، صحنه‌های هجوی و رقص‌های دلنشین برآمد کردند. مقصد از برگزاری این چهاربینی‌ها شناسایی کامل با دانشجویان، آشنایی با ترتیب و نظام دانشگاه، احترام استادان، ذوق بلند دانشجویی، مکمل نمودن علم و دانش و اشتراک در چهاربینی‌های سیاسی و علمی جهت بلند برداشتن معرفت‌ناکی می‌باشد. مولانا جلال‌الدین بلخی چون عالم، عارف و شاعر جهانی شناخته شده آثارش ترغیبگر اخلاق حمیده انسانی، دوستی و رفاقت و وحدت اهل بشر می باشد. آثار ماندگار این ادیب جهانی مورد آموزش اهل بشر قرار گرفته است. به مناسبت روز مولانای بلخ در دانشگاه کنفرانس برگزار شد. مطابق فرمانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همه ساله 30 سپتامبر زادروز متفکر برجسته عارف بزرگ مولانا جلال‌الدین بلخی جشن گرفته می شود. به خاطر در سطح بلند استقبال نمودن روز مولانا جلال‌الدین بلخی در شعبه و فاکولته های دانشگاه ملاقات و واخوری ها برگزار گردیدند. در رابطه با این در دایره هفته کافدرای زبان تاجیکی به افتخار روز جلال‌الدین بلخی با اشتراک دایره وسیع عالمان و دانشجویان محفل علمی و ادبی برگزار گردید. اهل نشست با زندگی نامه ابرمرد فرهنگ باستان تمام فارسی زبان و آریایی نژادان جهان بزرگترین سخنور ادبیات فارس و تاجیک جلال‌الدین بلخی که شهرت و فرهنگ ادبی ما را بی‌نظیر و عالمگیر گردانیده است آشنا شدند. در محفل گفته شد که مولانا یکی از سرمحصول‌ترین شاعران مشرق زمین می باشد و زبان آثارش برای همه خلقیت و ملت‌ها فهم است. بنابراین ایجادیاتش را در تمام عالم با شوق و ذوق به اندازه قرائت کرده از آن نیروی معنوی میگیرند. ذکر داشت ضمن سخنرانی مدیر کافدرای زبان تاجیکی اسلام کریموف. در محفل همزمان از تفسیر واقع بینانه اکثریت مسئله های حیاتاً مهم در آثار بلخی که باعث در کشورهای گوناگون عالم با ایجادیات مولانا رو آوردن مردم زیاد گردیده است سخن رفت. دایر گردیدن محفل علمی و ادبی بخشیده به روز جلال‌الدین بلخی ارجگذاری به خدمت‌های تاریخی فرزانه خلق تاجیک در رشد ادبیات و فرهنگ تاجیکان و خلق‌های جهان بوده رو آوردن به زندگی نامه و آموزش میراث ادبی علمی در تربیت خویشتن‌شناسی، خودشناسی، افتخار ملی و حس مسئولیت شناسی بهر آبادی وطن محبوبمان نقش مؤثر دارد. دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با مقصد به طلبات‌های جهان معاصر تربیت و تیار کردن دانشجویان و رقابت‌پذیر آماده نمودن متخصصان همکاریش را با تشکیلات و شرکت‌های با نفوذ خارجی به راه مانده است. در دانشگاه همچنین آنلاین لکسیه‌ها تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. در ارتباط با همکاری‌های سودمند دانشگاه با شرکت‌های با نفوذ خارجی واخوری نمایندگان شرکت آلمانی میت آست با دانشجویان برگزار گردید. در واخوری از طرف دیرکتور شرکت مذکور سرگئی سردیوک اوید به امکانیت‌های داخلشوی دانشجویان تاجیکستان، تحصیل رایگان و شرط‌های آن در دانشگاه‌های آلمان و عملی نمودن فعالیت صاحبکاری در این کشور برای دانشجویان معرفی گردید. همزمان از جانب نمایندگان شرکت مذکور دایر به امکانیت‌های تجربه اندازی در آلمان معلومات دقیق پیشنهاد گردید. با نظر داشت امکانات خوب تجربه آموزی اعلان داشتند که آنهایی که زبان‌های انگلیسی و آلمانی را خوب می‌دانند امکانات انکشاف سطح زباندانی، فراخ نمودن جهانبینی و گذرانیدن تجربه آموزی را در یکی از کشورهای پیشرفته دنیا دارند.
تشکیل و برگزاری چنین ملاقات و واخوری‌ها به دانشجویان امکان می‌دهد تا سطح زباندانیشان را بالا برده تجربه آموزیشان را در کشورهای خارجی گذرانیده باشند. زباندانی و زبان‌آموزی در مؤسسه‌های میانه و عالی طلبات زمان بوده. سرور دولت پیشوای ملت امام علی رحمان همیشه تاکید می‌سازند تا این نسل جامعه زباندان باشند. در برابر آموزش زبان‌های خارجی در دانشگاه برای در سطح ضروری از خود نمودن علم‌های معاصر و جوابگو به طلبات و استانداردهای معاصر تیار کردن متخصصان گذرانیدن آنلاین لکسیه‌ها موافق مقصد میباشد. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان آنلاین لکسیا در موضوع دیپلمات جمعیتی و قبول قرارهای اخلاقی برای دانشجویان اختصاص مناسبت‌های بین المللی دایر گردید. دکان فاکولته علم‌های گومنیتری و حقوق شناسی دانشگاه یکم گرجستان به نام اندروی مقدس در تفلیس، لوان جیلکسیا و استاد دانشگاه یکم گرجستان به نام اندروی مقدس مریم خطی‌اشویلی لکسیا گذرانیده شد. در آنلاین کنفرانس مسائل مبرم دایر به قبول قرارهای اتیکی، علامت‌های فرق کننده دیپلمات عمومی و نمودهای آن مورد محاکمه قرار گرفت. همچنین دایر به نمودهای دیپلمات مثل دیپلمات معرفتی، راجع به دیپلمات چون ترغیبات مثبت، اولویت فرهنگ و غیره سخن رفت. هدف از تشکیل نمودن آنلاین لکسی‌ها در عمل تطبیق نمودن دانش‌های نظروی ارزیابی کرده شد. ادامه برنامه. جامعه استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان برای غنی نمودن خرمن پخته وطن سهم ارزنده خود را گذاشتند. آنها برای به تلف خونچی نمودن این دور گرانبها و میدانهای پخته برآمده به دهقانان یاری عملی خود را رسانیدند. سال 21 اکتبر سال روان ریاست دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با تشبث رکتور دانشگاه تصمیم گرفتند که اختیاراً در جمع آوری حاصل پخته سهم گذاری نمایند. این اقدام شایسته را زیاده از 30 نفر استادان و محصلین این مؤسسه عالی با خوشنودی پیگیری کردند. برای جمع آوری حاصل پخته که در روزهای استراحتی صورت گرفت، چینکشان دانشگاه با خواهش و اراده خویش در برابر اهل زحمت جماعت شادابه خواجگی دهقانی سلده ناحیه اشت به میدان پختزار وارد گردیدند. امروز هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بهر یاردن به مهد دهقان امروز به سر زمین به سر خدمت پخته برآمدیم تا که کمی باشد هم دست یاری خود را برای جمع آوری این حاصل دراز کرده باشیم. روز حشر پختشینی زیاده از 500 کیلوگرم طلای سفید جمع آوری و به خرمن ناحیه جمع گردید. با این اقدام ذره باشد هم چینکشان توانستند برای غنی نمودن خرمن وطن سهم ارزندهشان را گذارند. امروز ما کمی هم باشد خواستیم حصه ارزنده خود را در جمع آوری در جمع آوری پخته یعنی بویگری ملت حصه ارزشمند خود را گذاریم. قید کردن لازم است که حالا در میدان پختزار حاصل طلای سفید فراوان بوده، چینکشان ماهر را انتظار است. از این خاطر برای هرچی تیزتر جمع آوری کردن حاصل پخته جامعه مهنتی و هیئت استادان و پروفسوران، کارمندان و دانشجویان دانشگاه عزم دارند که با استفاده از آب و هوای مساعد در روزهای استراحتی به خواجگی‌های پخته‌کار در جمع آوری طلای سفید سهم گذاری نمایند. با نظرداشت بایگری دولت بودن پخته و به تلف جمع آوری نمودن آن، رهبریت دانشگاه تصمیم گرفته است که تا به انجام رسیدن جمع آوری آن در روزهای استراحتی به اهل زحمت کمک‌های خود را رسانند. بینندگان محترم، هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که در حیات دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دوام ماه اکتبر به وقوع پیوستند و آن را ما منظور شما نمودیم. تا رسیدن خبر و گزارش های نو، خیر شاد و موفق و سربلند و خانه آباد باشید.